5 bulan, tanggal 11 Januari, nanti 6 bulan. Sekarang tanggal 18 Desember. Neng eneng eneng neng neng eneng eneng neng neng eneng eneng neng eneng 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 neng eneng 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 neng neng eneng eneng neng neng eneng eneng neng eneng eneng Enggak diantar. neng eneng eneng neng neng eneng eneng neng neng eneng eneng neng eneng 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 neng eneng 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 neng neng eneng eneng. Wah wah neng eneng eneng neng neng eneng eneng neng neng eneng eneng. Tunggu. Neng eneng eneng neng eneng eneng eneng